Ауыл Халыкара район газетасы 1931 елда октябрь елы Путь октября исеме астында чыга башлый. Чал тарихлы басманың бүген 90 еллык бай мирасы бар. Без аны редакциядә сакланып килгән альбомнардан туплап куелган газетлардан күрәбез. Хезмәт ветераннарының истәлекләре, киңәшләре исә безнең өчен аеруча кыйммәтле. 300 елга якын газетаның җаваплы сәркәтибе булып эшләгән Фәрваз апа Галиуллина газетабызның яшьтәше. Бүген ул безгә киңәшләрен, теләкләрен җиткереп кала. Gazetini bir şef çıkarasız. Kübrek hizmet aldığınları turunda, aldığın kolektifler turunda, yakşı kişiler turunda yazığız. Hizmetsiz yine bir nersede bulmayı. Yazgan nilerinizi halk yaratıp okusun, yaratıp okurluk bulsun. Onları oşuruklar, zari sofkalar veririz. Hizmet aldığınları turunda. Her numerin kütüp alabız biz rayon gazetesine sovinle. Hizmetinizde uğuşlar dileyim. Tağın da yakşırak itip çıkarırga nasip olsun sizge. Hazırki redaksiyi tügülüyü başta puldan yadırıyık, heriflep, kassalar diye ataladırı yol. Her herif salıngan kassalar şundan biremtiklep heriflerini yiyabız. Onları virüskaya koyabız. Onları maşinada bastırabız. Ve şundaki ağırlıklar bile çıkaradırıyık. Lakin bir vakitte de gazete çıkmay kalmadı. Onu kişiler kötü balaları